nitiere kod midhiero kaluwore ni piny owacho pok oketo koke winjruok makoro biro neno ni jotuo mane osiptendego yudo thieth katiyo gi kit okumba manyien mar SHA. Kata kamano, jatend migawo mar thieth Dr. Deborah Baraza ochiwo singo mare ne jotuogo ni gibiro donjo e winjruok ma kamano gi osiptendego mane onegi yudo thieth makare. Baraza wacho magi e kinde mane otimo limbe kaunti ma Nakuru odiechieng' manyoro, amano rango e chenro manyien mar okumba mar thieth mar SHA kaka tiyo. Mimi ni patient wa Reno na tumetambika sana tangu hii shift ya NHIF to SHA. Tangu yaze tunaambiwa tulipe cash. Kama mimi ni mmoja wa mwenye ameathirika juu hata mimi nimelipa 9,500 per session. Na tunaendaga twice per week. Mniambie ni mtu gani ataweza hiyo pesa itatoka wapi? Kama sasa hii nimetoka huko nimeambiwa poto ya huko haifungui, watalipwa na nani? Hii SHA hawajafungua poto. Kwa hivyo hata wao watashindwa, watalipwa na nani? Mkubwa wao anashindwa, watalipwa pesa yake na nani? Kwa sasa hii sijatimbiwa, nimeenda kutafuta pesa. Sisi watu wa Reno watuangalie sana, wengi wetu tutakufa. Reimbursement will be conducted for the patients. Yes. So we kindly request healthcare providers, do not send your patients back home. Take care of the patients, the services should be there, the claims should be issued, and the process will be done, and the billing as well. So patients should not return home. Dialysis, cancer patients, women delivering, all those services should be available for each Kenyan as we speak right now.